Talo whakitala te to TV me te ponei au ko tile sa te o. Mo te ponei ko whakalungo tawa ki tala ki lungai te whainga nawha a tala vou, pe nā whuki mo salanga sene a te whenua ko Niu Tau i whanawhitu nei. Te mau mea tūwalu e maua mai i te lai sene o wakawhaika e se pokotia malosi i te taimi te nei o te masaki whakamataku ko te COVID-19. Te misa ten loko mo te lipoti. Te tūlanga tani ni whakasia kone te minisita tupe tena malu i a sewe pai diu i te taimi te sau talanga takitaki o te malo i te po te asofa. Te minisita ne whai me te maumea se pokotia malosi, whakapau ki nisi pokotia ngatau te maumea ko lai pokotia i te at whenua pe nā whakim businessi. Te ofisa toko tasi me te matangalui ngā whaika na whakapātonu mai whoki nei ia, me se lasi te pokotia o te masaki tēnei ki tūlanga o te whaika. Te la e maua mai ia tupe te at whenua. We've been looking at this for a while, obviously within fisheries, and now we have some advice from the regional agencies. Generally, for Tuvalu, we rely very much on the fishing revenue, and we're lucky in some way that the fishery, which has been not affected so much, is the fishery that gives us most of our revenue, which is the Persein fishing. And these are the big boats that you see, you would have seen last year coming in the lagoon. I patea maik me te vaitaimi nei, pe la loa me lei te tūlanga o te whaika. Mai se ko te vainga whaika tēnei e lasi te maua i o tupe te at whenua e whanawhanu leiloa. So this fishery is still going ahead quite well. They have some operational problems, obviously. They can't tranship in lagoons now, so they're transshipping at sea. They have problems with transferring crew, getting spare parts to the boats and so on. But the good thing for this fishery is that it's mainly the fish is mainly used to make canned tuna, and the demand for canned tuna has remained quite high. I te vai aso nei, a matangalu ngā kau whaika o whenua o te forum ne awhia te whanotanga i lunga i te neti. Ko lāne titi manatu rātou ki te tūlanga tau whaika i loto i te vai tau tēnei te masaki. Ne whai mai ne maik mi te vai ngai pokotia mālosi ko te sua vai ngā whaika mai si ko te long line. Ona ko ikai maua e awelo ki loto i wharakai. Ko la te rasi ngā whenua ko i pono tūlanga wharakai, tu sa loko te masaki tēnei. Te mese te loko matala te .tv. A tala vauko la ne awhia i te ako ako ngā a te polotieki, ko te live and learn, ko kāmata nei o whakamua te loto whakatau whainga nawha i te aso nei. A te whainga nawha e whailoa i te vāsia o lātou, te laka whakatau whai e te toki ngā o la kaukaina. Sawelu maki tiona, te talaka totoa. I te vai asa katoa tēnei, a tala vauko nei nā whetā ko ako ngā te lan whātokangina ni te polotieki. Nā la tase o polokala me lātou, ko te whakaonganga le tau men tau loto i tā ko ako ngā. Te ofisa whātontona te polotieki ne whai me te polotieki ko te whātaua nei a tala vau, ke mawhai ne lātou o puke lima, ke mawhai lo ne lātou o toke lākau. Te lan mawhawhoi e ke whai se polokala me te whātau whai ngā nawha i toki ngā o lākau vese apolo. Te nawha peram he awala te rai mawhai ni mātou o monita. Ne, o whakatele lo te polokarame, ko te mea ke mawhai lo ne lātou au ngā te ako konga tēnei, au ngā lo ki no tō kāinga, ne. Te rāna ni mawhawhau ni mātou, o nā la te polotek tēnei e whakamalo sinei a te whakaunganga o tāpu, whakaulanga o lākau ilo te tāpu, tā e tamu whai mātou hoa, o kawe a tāpu ko nei, irunga i lātou nei. Te whai ngā nawha tēnei, mātou e lo ki te kāpisi mi te cucumber, ne. Ako te swawai aso mātou ka ngālua ki lunga i tāpu ko nei ke kawe ki kāing ki tamariki ko nei. Ko whakatoka te mātou a cucumber mo cabbages. Te whātau whai ngā nawha tēnei e whanakilunga i te mawha te lākau ne toki. Toko lua tala vau mai whenua kese ne awhia i te whātau whai ngā nawha tēnei. E whai mai me ngali kila te polokala me tēnei. Me ko mawhai e whakasel toi lo mai ako ngā ko lan whawhia ngai mlatou. Te mea la tēnei whakatau whai ki mātou ko te ina kāpisi.
te la lai whawai ngā kai au tau loto ni mātou kai au Utai Waka, Muli Niu, o Neuli, mo kai au kala. Wana kai au mawhai ni mātou o mix, palutasi pela ko mawhai o toki kei tau kāpisi. Taim tene ko mātou na whaki kāpisi, tena o whaongane awa, Waka ne, mea lokala mātou ni whai te o Neuli, te mea ke ake wawewalai kāpisi kai ngāna kape. A tāpu tukuro i roto roto kāinga. Ko monita la iai o whesoasoa ni mātou. Taim tēnā ko otoka iai, a mātou, mo tāpu ko nei kinunga i tamariki. Ko taim tēnā ko whakatoka lo iai, me ko iloro nātou te whakatoka ngā o te kai iau. Ka ko whai hoki ni mātou te teite la ka toku. Tēnā lai te taim tēnā te teite la tō whakatoka, la tō hoku whakatoka tea. Ko nā whakatoka lo tō tāpu, ne? Kāti mātou e mawhawhau me ko tau o whakautinga i ulai, kāti ko tau o whano te naka, ne? E toi ko te kai i o tea. O lākau konei o te o lānga lātou. Kāti tēnā te whakatokanga mai konei. Te poloteki tēnei ngā lue tas nei mo nisi mata ngā luenga, mo nei whaputaputonga o whasosani ki te ate ake ngā te poloteki tēnei. E whiawhia o maua te support mai lunga i te mālo, mai lalo i te mata ngā luenga o te akuakonga, ne? Ne supported ne lato pera mo te pene mo te ako konga tēnei o whakamalosi o te tūlanga o te awakenga te tūlanga mea tau atamai whakatūwalu, ne? He ngata i kona ne o ko mai hoki te kaupule o whanawhuti, tēnā hui o whai he tawiringa ki lunga i Talavou o whakamalosi ne lato o te tāua o te tokinga o mea kai o na hoka ko te mawhurifuringa tau aso ai mai se ko te anganga tōnu o te tau mawhainga tēnei, mai i runga i te whesoasoani mai o Astaria, i runga i te atu whenua tātou. Whai ngā nawha tēnei, ne whai mo te mawhauwhaunga mālunga o te poloteki ke isi se loto nau mo te anganga whano ki mua o Talavou. I te whao asa te akokonga tēnei, a Talavou ne tau loto ne lato apoto i toki ngā o la kaukai na whakatsu walu, pēnā whakilom te whātokanga o te kai au. Saulu Makitseona mo Tala.tv. Te whalaka te whanui tai i te Queen Elizabeth II Park ne i take i te whakatūtono te asua nawhi i mātua mo whatamau tamalike a konga i te akonga lauanu, ko la neolo moli maua te puke ngā pepa a whanau. Tēnei te mese tēn loko mo te tala katoa. Tusa mo te tinonga fulu mo te tokoli ma whanau ne maua tau pepa i te certificate level of 5 tau singa whakamatalanga tāua. Ko la ne puke tau pepa i te asua nawhi. Te whaiakonga te akonga ne whakasiaka nei a te tāua te pepa tēnei i tau lotongina ne tamaliki a akonga honei. Ne i kumanuia nei lātou, mai lunga te polokalame tēnā, te lai whakaingoa ne mātou ko te certificate 4. Ne? Ko te certificate level 4 ki te tausinga o record. I loto ia, i ofisa takitahi o pene i loto i te mālo, i o me whaputuputonga, iei ne record, ka i loto kilon tātou, me heai he whaputuputonga i o tele, ka heai nena record, i o mene correspondence, i o mene tuhi ko la, e tuhi te whakaunga nātou, te hokotakinga mo tino, i o mata ngā luinga ko la e tau o hokotaki lātou ki ai. Tēnā te pepa lātou ni maua ko te Record Keeping Management System Certificate Level 4. Ne whai mai ne ane, me te polokalame a konga tēnei ni kausaki ki e whanau ko nei mo te tāua te pepa tēnei ni maua ne lātou, e tusa mo te ono māsina te lewa. E tusa mo te ono mahina. E ono mahina te lewa te ako konga tēnei. Te polokalame ka amataloa mai i Januari, te semester te waituanga mua tauhanga e tusa mo te ono mahina, te la e noho pela me walu vai aso e ako ki ai lātou nei, moko mai tuaifo, o olo iai ki loto whakamahani. Te tonunga lo mo te mahani ngā te o mai ngā te ako konga tēnei, e tolu vai aso e lo mua ki loto, o toi puke lima ke la ven lātou, a mea ko la kōtina ako kongina lātou ki ai, i loto i whale akonga, te la ko te kuwae ngā tuhi ko la mai ki loto i te ofisa, ui ko mo te mata ngā luenga te la ngā lue i te kilaki, ka pēhea na ngā luenga whai ki ai, i whakawhiangainga ki lunga i te mauanga nei a tuhi, ne? Me te tuhi la ka mai ki loto i te ofisa i o me he whaputupoto ofisa, whaputupotonga, e tau iei ne whaiwhainga ki ai, ne? Te rara i ako ne aku i loto whale akonga a tamariki a konga, ke mauan lātou te tūranga tēnā, ka pehea hoki whakawhiangai lātou ki lunga i tuhi.
o kola e kawe ki tua ne. Toko taso tamaliki tangata ne awhea rātou kone ni puke pepa i te aso nafi. Ne whakaasia ka nei e tena loto fia fia a wā ka mawani e sea whananga te lā ka mawhai sosoni ki tūlanga o te salanga o ngā luenga. Kasi ke kumai mga malunga ako ke mau ako ngaluenga lei. Mai se mo tau hinga i te olanga tūlanga te olanga. Mua sosoni hoki ki te kāinga pera. Te akonga tene ko lau anu ko toko ke whanau tūwalu ko tine a konga i tausanga ko ni kolo. Nisi o lātou ko ni ko ngā lue loto i te malo. A poro kala mea ko loto i te akonga tenei. Ko te akonga ki lunga i te tūlanga o te tausinga whakamatalanga ta aua. Ai mai se i ko te tūlanga o ngā luenga whakakilaki. I te aso nei, a tamaleke te akonga ne whaitaro tau piki niki whakamanuia, te puke ngā pepa lātou i te wheitu ki mātu whanga whale. Te mese te logo mutala te .tv. Te whakapotopotonga te whenua ko Niu Tau i lunga i whanafuti nei, e whai nei te latou salanga sene mo whesoasoani ki te atia ke ngā lātou ki te whakatunga o te whalekau pule fōua lātou. A lātou e tāketi ki se lua se lau tupu a whetala, te lako whakatoka nei te latou tīketi manuia mō whai te latou salanga sene tēnei. Sawilu maki tionam te talamaya. Te sasalanga sene tēnei ki lunga i tongi ngā tīketi manuia, te lako kāmata nei o tongi nei whanau Niu Tau i lunga i te lau mua nei. Te sua te komiti salasene atu whenua ne whai mai nei ia, me tusam te lua se fulu a whailonga o te tiketi manuia lātou tēnei. Ati te mtau salasala sene tēnei, se raffle ticket. Raffle ticket te la sela ne mātou e lua sefulu whailonga. E lua sefulu whailonga iai, i loto i whailonga ko nā, e sela ne mātou ki tiketi, kaka te tonga o te tiketi, se lua sefulu tālai te tiketi e tasi. Ko tūlanga whailonga, ati e lua sefulu lo items, ne, ko la e whai ai mō whai e whailonga mātou. Kai ko te whailonga mua mua, ko te pāsika vai tolu. Ne, ko la i lunga i tiketi ko nā mātou. Te whailonga mua mua se vai tolu, te whailonga i te lua, ne tane vai. Ati mtau whailonga ne mea loko la tongi mafa, ne. E au fia iai whoki ko mtau Papa Niu Tau. A Papa Niu Tau ni whanalo i lunga i kāinga i whanau Niu Tau i lunga nei. Mo nisi whailonga mātou, laptops, TV screen, ne mesini tāngatu, ne ala, suru kafu, a mea lako nasi ki tonke mtau sene, a whailonga, ne donations ko la ne au mai, ona ko mtau tusi whakatangi o ākai. Whātupe ngā whailongan whātupe lone whaputuptonga ko lane tusi a tusi a kai te whenua ke lātou, ke whasoani pe nā whakilom whanau Niu Tau ko lane loto malek whātupe ne lātou nisi o whailonga. Whaoti ne sokotaki ki whanau Niu Tau i runga te whenua tono, whanau Niu Tau i Fiji, whanau Niu Tau i Yaukilani, New Zealand, whanau Niu Tau i Australia. Kai ona tūlanga o te COVID tēnei ko pokotia i te atu whenua katoa, ne? Se ai ne wakalele e olo, kai ne ola i matou mangatu scan, mea pālangi ko la whakalele fua i lunga i tēia, ko la whakalele fua anapa, ko sela i ene matou whanau i New Zealand, Fiji, Australia, te whenua tonu, te mea taua ko umaina lātou ai ngoa mo sene. Ai te drawing dates o tūmaulo, se ai se mafuringa. A te ia si mai nei te komiti sa sala sene o whawhtai ki whanau Niu Tau salalau, te loto whiawhia o sasani ki sa sala ngā sene tēnei. Wala whanga, kau whai aku mosui o te komiti, tau whia mte na komiti sala sene, mori atu mtau wala whanga, whanau Niu Tau katoa loa, i runga te whenua tonu, ko nai whakalongolongo mai, whanau Niu Tau i runga te lau mua, whanau Niu Tau salalau mai suva, Australia, New Zealand, ya Taiwan, ko nai se e a konga iai, whakamoemoenga, te salasala ngā sena te whenua tēnei, e ui e mawha, e taritong te loto, i mea katoa e whakamoemoe katoa tātou ki te atua, ne? Whai tau palani, ako te atua e whakataunu me ia, tau whakamoemoenga. E tusam te lua whilimasalawa tīketi kōtin whātoka, ke tongi ki tua mo te sasala ngā sene tēnei. Whamoemoenga o te masina se te mako puke i e te tīketi manuia tēnei, kai whakamāpopo whukiloa i e asene. Whātautau ngā taimi e puke i e tīketi tēnei, ko te pōsipulu whitua se te mai tausanga nei, te lako tasa whukiloa te whanau Niu Tau. Sawilu makitiona mo tala.tv. Kai mo te toe tala, te whakapotopotonga tino kilipati i tūwalu nei, ko te kiriwalu ko sen no wholo nei i te whakatokatokanga, ki te aso whakamanatu o te tūtokotasi o kilipati i te māsina o Iulai. Tasi o whakatokanga lātou ko te whainga lotou salanga sene, mo whakatupe kei e polokalame o te aso tāua tēnei. Tasi o salanga sene a lātou ne whai i te aso nei, te lai whakapinko a sīputa, ko lai whakamaua mai ngina ne tino te whakapotopotonga.
ponga ito no te sarsanga se ne kote soswani ke ya tau sene te famana tu matu ko ta sala to te la kapago te ko sfulu o yulai ne te tolu o tai mine fai bingo ne soswani te whakatupenga o mana ko nga lato ko la ka whakatingi te manatunga te tūrokotasi o Kiripati te masina fo. Ne sui mai ne lilivanu te whakapotopotonga o molimau te whakawhitai kia lātou ko la ne loto fia ki so se tino ne mawhai fe so soani ki te salasalanga sene tēnei. Kamatanga loa ne vai loa ki tino ne. Ne tofi toko se folo te pingo mua vai loa tino tena si puta se ne sene whakapanga mau pe. Vai loa tino tena si puta ko vau moe taki toko se folo ne. Se folo te pingo te la momua te vai sta te whani sona toko se folo nei hoki toko se folo foki. Ai se folo foki loa si puta. Plus e mo te dress e tasi te la e whakasiringa sale mo whai te toi panga lo te pingo ne. Te whakapotopotonga whakamalosi ki whanau ki rivalu i o me ki tino i sine loto unga whakilipatsi, ke mawhai whakatasi atu ki o loto whakatokatokanga ko nei, ke ngali whai ngā mea o te tūtokotasi o kilipatsi i tūwalu nei. Te tūtokotasi o kilipatsi e paku ki te māsina fau, ka ko isi whakilose polokala mea te ki rivalu ko o tine whakatoka. Ko nā la tala te tō TV me te pō nei, whakawhitai me te whakalongolongo mai, ke manuia te pō, ka e tō wha.